Akit lang yan ikimpisamba na ring San Guillermo Kimbalaning Bacolor, Pampanga, ring may dinala na imahe na ring The Holy Child Jesus o Santo Niño de Buena Salud. Ausan dating Cofradia del Santo Niño, Pampanga o ing Banalaanak 2024. Many batan na ring imahen kimayayaliwang pamilya ali Muketi probinsya ng Pampanga, nunay pati na rin kimabilog a rehiyong Central Luzon. Nagumpisayay may sabing pamikatago na niyang 2019 at tagpang karing meto nga mag-organize ay Jesse Vasquez, buridang ipakat in debosyon at pangasal pantayanan daring Kapampangan king Apong Santo Niño. King pamagbisita na ring CLTV 36 News king pisamba ning San Guillermo, di sa milaring miyasawang Paolo at Carla Rodil, apanga di kilibutad ding maigit dinala na imahe ning Santo Niño. Kwento da, banuang 2019 na niyang mikas sa laking San Guillermo Church at megsilbi ng meto nga debosyon karela, ing pamanga di king mismong pisamban. Kaya lagi kami mumunta Kenny. And every January din, tinya talagang event, Makantini. So, itapit, akit mo na masanting, lalo ka mainggan yung munta at mag-visit king simbahan. Anya mo kanong milabasa na banwa niyang minuna dahil ikiting exhibit na rin biyayaliwang pakapibla sa Santo Niño at keri nila may nga di na sana may di na lang anak. Makanyan lang kanong mibalik ngeni para naman magpasalamat. May tiyempo, yung pangadi mo kung for baby talaga, sakto yun. Actually, magpasalamat kami kasi din tanga blessing na may kataon na makatugmaya king Santo Niño. Ingkarelang deboto king The Holy Child Jesus o Santo Niño de Buena Salud, isundo de kanuling manwala laking sikan, ning panalangin at debosyon. Samantala makasadya naman marapating grand procession daring maigit dinala na imahen king February 4 at dumurot ay tikim balen ning Bacolor. Yako po kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.